Welcome to Ngobo 20 Shop I channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. For breaking news, please visit our website www.ngobo2010shopi.com. Hey, tada. This is Ngobo 2010 Shop I channel. We are here at Chatsworth Stadium, Durban City 3, Black Leopards 2. Brother, kunjani? No, ngiyaphila ngishapha. Njengomlandeli wekhosi siyazi wena izolo asikhulumi ngekhosi namhlanje. Sikhuluma ngeqembu langakini. iDurban City iqualifyile for ukuthi izodlala nawe. Kule season ezayo uzizwa kanjani ngale oqala nje uyibone kanjani ke namhlanje? No, empeleni akwengithi ngiqalela ekutheni I'm the last person owa comment eMaritzburg Bay ehlathini. Ngicabanga ukuthi it was so sad and painful commenter. Esimeni sokuthi ubonile ukuthi banama mistake ebebengawagwema. Noma igame babeyiphethe kodwa ubona ukuthi bayatatazela mabephethe ibhola. I said so. But now ngibone le yanto engangiyifuna ngalesa sikhathi kwi last game yabo. I-composure ne-belief to themselves, you know, baba phitha nge-counter attack. Banabafana abayi-2 abaphambili abagijimayo u-17 nolokhungane abaphambili. So bavele bathatha ibhola baliphosele asala amadoda. Ilento kwakumele bayenze kule last game ababeyidlala before behlathini bangayi bonke. Babeka umuntu oyedwa noma abantu ababili bayivule i-team baye phambili. Anyway, ngibuka benabafana abancane yes iPSL uthi tough nge-experience but bagijima abafana beMaritzburg. Ngibone those iDurban City those fresh legs and adingeka kwiPSL ngoba umubheka oChiefs oPirates bashaka abafana abancane oSundowns still bakwi-competition kusho udonta ngayabo, so angiyiboni into esabisa kangako phela nje uma bengakwazi ukuthi bathole umuntu osolid esiswini sabo, you know, umuntu omile not ukuthi bamuve bonke, you know, iLeopard when i-attacker i-attacker bahlehla bonke ebisikwazi ukulinoka kanje linoke kanje ibavula ingakafiki kubona ithi ifika kubona already silithatha libeka kumuntu ozobarana sebeyazi ukuthi bebavula ngama-wing but laba bengakwazi ukuthayima ukuthi no ama-winga laba bazivula ngawo still baba compact esiswe lapha na eback ingabe bayayivula ba-stretch, so that is how they fall short then, but gcina sebeconsider ama-goals. Yes, but anyway mawubheka nalesithathe libe offside anyway uyabona ukuthi uyabona lapha futhi sesikhuluma iqiniso goal lelana kodwa ke ngoba ilento eyenzeka nathi iChiefs iwela kuSundowns izinto ezenzakalayo ebholeni ngeke ukuthi o-referee izinto ezenzakalayo ngeke ukwazi ukuba namehla u4 u-referee namehla u-hot makwenzeke lokho kwenzakala kodwa sijabulele thina ukuthi goal foul or no foul siyaqualifya si-KZN okusho ukuthi ama-team asezokwanda. Khumbula ukuthi sihanjele i-Royal AM. It's so painful my brother. Ukuhamba kwe-team ingayanga ngisho kuma-playoff angiyona into engathi mina inoqiniso phakathi. Let's be honest, ngabe ubani ophethe nombani mina ngikhomenta without fear or favor, ngikhuluma nje i-reality. Leyanto eyenzeka kwi-Royal AM angiyifiseli any team, ngisho ngathiwa nginamagama eshiwo yilo mama mhlawumbe eyikhulune ey'thile kodwa kwakumele bayinike ithuba idliwe iphume ihambe ngoba vele iligi siyaphela and ngabuka ngeschedule sayo ukuthi beyinika amagame awu3 in 1 week ngabona ukuthi ngeke izikhave vele khona umuntu one-upper hand la thina siyi-KZN ke uyafele ngisho ukuthi umnotho wethu uyakhubazeka. Remember ukuthi ukuza kwalama team kuza kwabalandeli omama mfethu abaphanda abangasebenzi uhulumeni njengamanje irandi ngoba lentanga kanje baphila ngalento sithenga ama-chips yabo ngiphethe u50 bekithi ngizothenga ukudla lana ngiposta umama wakhona angithengi ngoba nginemali but sikucabanga umuntu ozophanda oqalayo ozobuya yophanda next week ukuthi zona sithenga ngisho ama-peanuts sithenga yonke into hayi ngoba sisuke silambile kodwa ngoba sisuke sixhasa ini abantu silekelela uhulumeni siyabantu nathi as the contribution towards uhulumeni. Therefore ithi into namhlanje ke besizo-witness kuthi le Maritzburg eyasikhalisa iyehlathini iyabuya very very short so that izokwazi ukucover isikhala sani se-Royal AM. Nazo umyalezo wakho kubaphathi be-Durban City kanye nabadlali next season inekumele bayenze ukuthi ingaba protect ukuthi bangabi kule simo abakusona ekade bekusona kule season. Iqiniso lithi abayeke ukuba i-agent yama-team ePSL. They must uyabona yeka leyo nto le. Uyabona uGivodu ngikhali inyembezi manje ngimbone egijimisa iChiefs ngasho ngathi ngabe ugijimisa
i-Durban City Exactly. futhi ngaba kuyona i-Durban City ngaba lishintshanga igama Ngabe sasemanzini. lashintsha because bona basebevele sebethenjisiwe ukuthi bayahamba bakwami ama-team bangakwazi kuyimukela how many abadlala ngababala lapha Yeah. abahleli ku-same team abasuka la i-agent yenye team abayeka oMaZulu abayeka ukukhipha okhehleni makhawula benza ama-agent you know Yeah. amaZulu ngaba strong kakhulu mfethu ngabe silwela unumber 1 sikhompyutha kunumber 1 ama-team ase-KZN i-Arrows kade-ke yaqala ilokhu idisha adishela i-team eyodwa iyazi i-team ayidishela ngeke ngiyiphathe ngegama but iqiniso lithi uma bengayeka leyo nto leyo yokuzenza ama-agent bayingcengele ukuthi baba ama-team abukeka kahle i-PSL kuwumuntu oyedwa kodwa bazi ukuthi babulala isizwe sonke babulala millions of people abase-KZN ngale nto abayenzayo ukhodi yokho uzoba right uma engazi from now ukuthi akalekelelwanga muntu esehlathini kodwa ulekelelwa ama-players ngokudlala kwawo nokuba compact kwabo ukuze abuye akabhilivele kuma-players akhe ngisho kathi ushoda ngemali kubhethe ukuhlala kwi-PSL then kunokusafarisha ngale ehlathini ayifani mali yasehlathini Exactly. so abayeke kuba ama-agent Ngiyabonga kakhulu bafo. Thank you so much. kubonga mina For your soccer updates and breaking news, please visit www.ngoba2010sharpeye.com.